Бүгінгі күнде ауылларыбыздың, районыбыздың яшайышын белгілеуші сіз болып тұрасыз, құрметті ауыл жерлігі башлықтары. Şu kanunlar bizim 2006 yıldan beri bu. İşleyip indi. Hazır 14 yıl içinde indi biz formalaşıp bitip baramı desek de bular. Bu şahında da biz göz aldığına da getire almaydı. Jirlikte, avulda tüp figura bizning hocalık yetakçısıydı. Hocalık yetakçısı narsa etse, şol bulatırgani, jirlikning yaşayışın şol biletirgani. Güzelliği da kıyım buldu, barır alsayıtlar alanlar ikinçirak buldu. Bugün indi yıldan yıl sizin rol hem derece hem iş tecrübesi üskenden müsevara. Bana karacağına tübül real işlerde görüp bula halkın bergen beyesi şunday bu mümkünde. Hem indi biz yetakçılığı, respublikamız yetakçılığı o zidara başlıklarının derecesini yıldan yıl kotarı boyunca özünden turganın işli hem alıp bara dep aytırga kerak. Adi şartlarda yaşamayız, atlaulu şartlarda yaşayız. Biz senin bilen tanışkına bir stroydan, cemiyetden bir stroydan ikinci derecedeki stroyga koşuşunu başkarıp çıkabız dep aytsak da dürüst bola turganlar. Çünkü kaçandır endi revolüsiya neticesinde barıkka kelgen bolsa biz endi tanışık bilen başkarıp çıkabız dep aytırga kerak. Şuna göre katırşılıkları da, kıyınlıkları da yeterlik buldu. Şuna karamasdan stabilleşip, mümkünde şu dereceye biz sizin bilen kelip jettik. Yıl davamında endi biz sizin bilen halk aldında bulgan açıklarda uçraştık. Sizin açıklarını tanıdık. Halk tarafından dolu aymalganda anlağı var. Aytırga kerak. Dürüst kabul ete. Biz bitinde köpten işleybiz. Bilemiz, indi formada bizning açık yig'ilishlar o'tganlar. Endi hozirgi yig'ilishlar men ishlay boshlagandaги 98-2000 yillar boshidagi bo'lgan yig'ilishlardan yer bilan ko'k darajasida ayriladi. Chunki bik ko'p ishlarni biz tarafından da, respublikamiz tarafından da qo'yib 40 programma sotsial masalalarni hal etib bo'yicha shuning 30 yaqini barabarlarning avul yerlerindagi problemalarni hal etib bo'yicha turmush boshqaruvlar shulay bo'lgach nechik rahmatdan boshqa so'z aytmaysan respublika yetakchiligini. Ham u programmalarni yashab keluvi hali biz ishlay boshlaganda qaysi glava prezidentga kiralab, qaysi glava aqsha so'rab olib prezidentdan shuning negizida sotsial masalalarni hal etishga erishib turgan. Hatto o yillarda da biz bir ko'p ishladik. Demek bu respublika programmaları başlagan şimdi biz mekteplerini başlı kapital remont yasab bitirgan edik. Şu vaqtda endi biz kapital remont şildiya vaqtanışda endi boshlab jiberganik biz ani o'zimiz tugallarni yopib maktablardan keta yil sayin intikkandan so'ng shu vaqtda avullardagi fitchilar ko'shilib punktlarni klublarga shasishni remontni endi biz boshlab jiberganik o'lchanlarda shulay bo'lgach ol endi bizning adagilikdan alып bargan bizning ishlarimiz, programmalarimiz deb aytırga kerak. Hem bugun endi real ana şol men aytib ketgan prezidentning programmalari negizida bugun real turmush boshqarilib bora. Shunga ko'ra holat ko'ra biz ishlay boshlaganda yig'ilishlarda absurdatsiya etiladigan masala avtobus kelmadi, mana telefondan chiqib qolmadi. O'shanda yig'ilishda aytaman, ishlab telefondan Mesela şuraya çıkıp olmayı, ertesiga çıkıp olmayı deb absurdatsiya etiladi endi. Endi ishlab avtobus kelmadi deb turganlar endi. Endi haqtanishda o'lchag'ida birdan bir xileba kombinat bor edi. Ani mana bir bilan tushirib chiqdi deb absurda aytadilar deb xatar. Andishalarni da kishida bizning bilan. Shunga ko'ra ular endi ko'rsa ortda qoldi. Ularga kirib bo'lmay turgan yo'llar yo'q edi. Ular bitinni hozir 87 avvallik başlaydi. 70 yılısına asfalt yol kırgan bu hakkında. Ama şunu aytıp gittim, biz adına bu posteri. Sonlu yıllarda taraf tutunası kalgan bizge yamalı soğusu tuku marşrutun bizge tutaştırıp berarak gerek. Allah bir sayısam olsa kilesi yıllar minen çıktı planladık da boyunca tırışacak mı, yerleşecek mi artından. Başka yollar boyunca bizden başka problema yok. Bu yıl şartla kırsağın aşağıya suzabız, şöyle başka bitemiz. Taştırıp koyabız bu yılgısı yılda.
Әмин дәл. Бәләкәй кішкене оларға федерал программа негізінде біз планлаштырамыз Шалманарат жерлеріндегі. Бұға көре бұлар енді планлаштыру үшті алып барылатырған ішләрі біздің. Бүгін енді ауыл жерлерінде түп проблема ашыл су алды біздің. Бұға көре су шығанақтарын лицензиялау һәм аларның сипатлы, халықтың сипатлы су белән тәэмин итү безнең проблемасы калды. Аның буенча біз сезнең белән системалы рәвештә эшне алып барабыз. Киләчәктә дә, Алла бирсә, һәрбер авылны без сезнең белән сипатлы су белән тәэмин итеп чыгарбыз дип минем ышанып та каласым килә, таныш район халкын ышандырып та каласым килә. Районда башкарылган эшләр алар сезнең белән башкарылган эшләр. Бүген көндә дә без әйдәп барышы районнарның берсе, барыбер төп җимешебез безнең авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү. Игенчелек районы, Актаныш районы, кичә генә менә карап чыктык. Рәт хуҗалыкларның көзге культураларын, шәшер хуҗалыгын, әнә хуҗалыгын. Узган ел инде без күпмедер шәшер хуҗалыгын көзге культуралары буенча критикалаган булсак, быел специально күрсәттек. 300 гектарда шәшергән уҗым басулары, прекрасный уҗым басулары. Алла бирсә, исән булса, аларда шул 50 сентнәрдән да ким булмаган уңыш вәгъдә итә торган басулар без анда карадык. Узган ел без Әнәктә күргән идек андый басуларны. Быел да Әнәкнең басулары бер дигән прекрасный көзге культуралар 3300 гектарда мәйданнары. Быел инде шәшер басулары Әнәк басуларына якынлашып килә. Прекрасный көзге культуралар шәшеп үстергән хуҗалык булган көндә. Башка хуҗалыклар буенча да мин шундый сыйфатны әйтәм. Сөт буенча узган ел беренче тапкыр 210 тонн 200-га чыккан булсак, Алла бирсә, май аенда быел гадәттә 210-215 тоннага без чыгачакбыз хуҗалыклар белән сүзгара. Бу инде китәк сельсоветтар белән бергә алсак, авыл җирлектәре белән бергә алсак, без 208-209 тонна сөт тапшырып барабыз көн сайын. Шуңа күрә терлекчелек буенча да безнең алга куелган максат бар иде 2023 елга 250 тонна хуҗалыклар белән чыгарга дип. Без ул максатларга әкренләп ирешүгә таба барабыз. Узган елга караганда бүген гадәттә без 12-13 тонна плюс белән барабыз. Реаль сүзләр турында сүз бара. Шуңа күрә авыл хуҗалык продукциясе җитештерү буенча да без хошатларда быел алга сәйбәт килсә, игенчелек буенча да һәм уларның бәйле рәвештә терлекчелеге буенча да без үзебезнең әйдәп баручы позицияларыбызны югалтмаячакбыз. Алла бирсә дип әйтәм. Булар бөтенесе дә сезнең белән бергә башкарыла торган эш. Идара итү, система управления булмаса бер генә җитәле алны юк. Хезмәт җимеше булмый. Итәкче ул системалы рәвештә үзенең эшен алып барырга тиеш. Аның бүген инде кычкырып бакырып эшләй торган заманан түгел, тыныч кына, үз эшен белеп, көн сайын сорап, һәм шул вакытта үтәлешен карап, системалы рәвештә эшен алып барасы икән, иртәме-соңмы әлбәттә аның нәтиҗәсе була. Бары тик үзен тыңлысыз була кирәк. Итәкченең бер башка алданрак уйларга тиеш, балыштанрак ул. Инде безнең мәсьәләләр башлаган шуларны күргә тиеш, стратегик үсешен билгеләргә тиеш, шул рәвештә эшен алып барса, һәм ул үзенең куйган максатына ирешәчәк Алла бирсә. Шуңа күрә, хөрмәтле авыл башлары, инде ул сезнең җирлектә гади түгел, Актаныш районы специфик район. Бер генә җирлек, бүген даже Балташта да җитәкчеләр калмады. Әтнәдә дә җитәкчеләр калмады, хәтта без 3 район як инвесторларсыз эшләп килүче. Олы яшьтәге зур ихтирамга ия булган җитәкчеләр белән эшләйсез бүген көндә. Чөнки алар продукция җитештерәләр, налог кертәләр җирлекнең, байталар дип әйтергә кирәк. Бер караганда җиңел алар белән эшләү, икенче караганда гадилә түгел алар белән эшләү. Украина сез барыбер бар яклап та якын килеп, шушы мәсьәләне сез уңай хәл итеп эшегезне алып барырга тиеш. Иң мөһиме, сез җирлектә яшәгән халыкның яшәешен тәэмин итәргә тиеш. Нормаль яшәешен тәэмин итәргә тиеш. Ал нәрсәдән гыйбарәт? Ул җирлектә кешенең эше булырга тиеш, керем чыганага булырга тиеш, семьясын туйдырырга тиеш. Социаль мәсьәләләр әйткәнчә алар нигездә хәл ителгән. Төп проблема бүген көндә авыл җирлегендә уртача хезмәт хакының пакеты безнең теләгәнчә булмавы. Күбрәк без күрергә теләр идек авыл җирлегендә уртача хезмәт хакының булуы. Әлбәттә, инде безнең күпмедер күләмдә бәяләргә дә бәйле. Шулай булгач, без
özümizden turmasa da bu ýöneşde özümizden işin alyp barga tişimiz. Şolak özellikler boýunça süt boýunça da getirebis, başga produksiýalar boýunça da getirebis. Da şu özümizden özellikleri de ol bir aýyrla özümizden satgan produksiýanyň beýleri, anyň sypatyna garap, kolemine garap biz ýogaryk beýge özümizden ýetişdirgen produksiýany satarga erenige tişimiz. Hörmetli başlyklary, biz bir komanda başta indi başlamanda ağırak oldu. Mene de sizin bilen bir komanda bulup tutlanyp gitdi. Nu hazır indi mene biz bir komanda tutlanyp bitip barabız dep etsek de bola. Çünki indi barabar indi benim toş karakterini bilesiz, köpten tыныш gına otura turgan kişi tugul, tarapda başkaçarak dep ettirek gerek. Nu aytamen. Bakale ol başlıkları tutunup başkaryp çykmay turgan men işini görmedim dep ettirek gerek. Biz sizin bilen birgalap tutanabız eken, makale betinisinde biz başkaryp çykdyk, hem çygaçakmyz Allah berse gelecekde de. Şuna göre isenlik bersin sizge, salamatlyk bersin. Muna afatlar bizge kelip gitmesin endi. Men serýän aýtam, biz Kazanda tugul, Şalgyda tugul, agarda biz siziň bilen ibadat tyrşsak, bu afatny biz raýonga kirtmeske möhüm. Iň mühimi kimdir goýdyp biz bilmeýänçe ol çek taratyp oturmasyn endi. Ot şunu biz siziň bilen bir ihtibarlı bir kim kayta, kim nide, barışı simptom, dışkıra, temperatura aka analiz deyip kötü oturmayınca izalere gitip, buna şunu şöyle alıp barsak, biz raýonga bu afatny kirtmeske mümkinsin. Şuna göre bizden medisina hizmetkarlarından tıra, felçerlarını bekmek isetip bayırız. Sizin bilen bizden tıra, biz indi gün sayın irtincilabız, situasyonu qarybız. Şulay işlegenler de jymna afatny da biz sizin bilen raýonga kirtmeske mümkin. Şuna göre isenlik emenlik, hemmegizge de professional beýram bilen çyn köňülden gutlaýym. Awar işigiz jeňil tugul, şoňa göre sabarlyk bersin, tüzümlilik bersin. Birge gelecekde de matur etip, saýlawlarna ötkerip, bir komanda bolup işler gelsin gelecekde de.